tsona re dithakgola semmuso ka ditaba tse re mo presidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re phepelo ya jwale ya motlakase e hlokang timatima se mmomori wa dikgetho. We've had a really uplifting campaign this morning, going into people's homes and talking to ordinary people whose lives have been affected positively and changed by what government has been doing over the years. And it was also a real honor to visit one of our very senior chiefs in this area, Nkosi Mhlaba, whose father, Mlaba, whose father was brutally killed when he was young during the conflicts that we had in this province. It was really good to hear his positivity, his confidence in the future, and also relating the progress that he's seeing, how we are dealing with infrastructure projects even after floods. Kaoleleng ANC ine le tsholong la boiketo ba dikgetho Nelson Mandela Bay mafelong ana a beke lekeisheneng la Motherwell provinceng ya Eastern Cape. Ditlolo tsa molao le kgello ya matlo ke diketsalo tsa mantlha tse tshwenyang baahi ba sebaka sena. Moga o wisa kopana le baahi ba Motherwell ho utlwa ka mathata ao ba phelang ho ona. We've done the assessment of rectification in Eastern Cape, particularly Nelson Mandela Bay, majorly around Motherwell, Soweto area and old Khayelitsha area. You'll find that we've got old houses and majority of the people who stay there are senior citizens. Ditlolo tsa molao le ditshebeletso tse fokola tsa bophelo ke dintlha tse tshwenyang baahi bana. I-crime inintsi kakhulu apha. We are very unsafe and living in fear. Thieves knock on our doors and we are scared even when we are walking in the streets. The lack of services in our healthcare clinic that we have here in NU2, we are really suffering because there are break-ins that are happening. Treatment is not being sent to relevant people because there's a lack of, because it was there was a break-in the clinic. ANC ere e tsebisitse letona la sepolesa Bheki Cele ka maemo a ditlolo tsa molao masepaleng wa Nelson Mandela Bay. We have reached out to Minister Cele. He's committed to coming in the few weeks. I won't say the date because he wants to do surprise raids that he wants to do. He will announce the date himself, but he's communicated to us that within the next 2 to 3 weeks he will be in the region to assist us with the issues of crime. Letsholo la ANC masepaleng eno le tla phethelwa hosane. O sa le jwalo mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re ke mokga wa ANC fela o ka rarolla mathata phano ya ditshebeletso naheng. Mbalula o buile sena nakong eo a neng a tshetlela batshehetsi ba ANC puo le baleng la dipapadi la Moruleng Rustenburg provinceng ya North West. Baetapele ba tla tsamaya ba kgethiwa mare ANC tla dula ile teng. Ena ke batli go bua ka yana ka ntlha gore la moitse a kere. Ene le itse le ditiro tsa gagwe. A ke mosinyi wa nnete o. Mare re ile ra mo inela matsogo metsi. Mare o re leboga ka segotlela. Ke tsela re lebogang ka yona eo. Mare rona a re tswelle pele re berekela setšhaba akere. Ma comrade, setšhaba sa Afrika Borwa ma volunteer. Skala tshaba go ya ko bathong ka ntlha gore ANC e berekile. Mokgatlo o wa lona o dirile dimaka. Go na le batho ba ba tsamaisang polelo mo. A ba bolela o tla utlwa ba bua ba re ha re bone gore ba dira eng. Motho o sa itseng tshotlego, o sa itseng apartheid o tla bua ka yona tsela eo. ANC ya bereka. Baahi ba Umzumbe le Boponle ka Borwa ho KwaZulu-Natal ba tshepa hore kgetho tsa bona di tla lebisa ntlafatsong ya phano ya ditshebeletso sebakeng sa bona. Moetapele wa IFP Velenkosi Nihlabisa o tshepisitse hore mmuso wa habo e tla ba o sebetsang hantle.
Ha ditaba di sa le mothating ona moetapele wa NFP Ivan Banese o phatlaladitse dintlha tse 15 tseo a reng mokga wa habo o tla di tsepamisa tsa maikutlo ho netefatsa hore o fedisa mathata ao baahi ba tobaneng le ona. O boleletse batshehetsi ba mokga hore NFP e kgathile tema e babatsehang lehlakoreng la ho theha makala a ona. O buile sena ha ne a thakgola tokomane ya ditshepiso ya mokga Ulundi provinseng ya KwaZulu-Natal kajeno. Ibile moepa molelle monyolosa thaba bakeng sa NFP. Today we stand on the precipice of history, gathered here in Ulundi, the heartbeat of our movement. We are gathered here to launch not just our manifesto, but a beacon of hope to our beloved nation. As we look upon the sea of these faces, I am filled with pride and joy. I feel the spirit of Wamakwaza Msibi singing in jubilation, clapping the heavenly wings, saying you should go forth and never look back. Ka kgwedi ya Tshitwe ngwahola, NFP ile ya kgetha boetapele bo botjha. Empa ba bang ba baetapele ba kgahlanong le bohato boa. Ha ba ananele boetapele ba ha jwale. Ho sa natse sena, boetapele ba mokga ba hlapanya hore ba bang ba tla hata kosene dikgethong tsena tse tlang, mme ba tla ntshetsa pele menyabuketso ya Magwaza Msibi. Our commitment to the people of South Africa is that they must vote for NFP in the 2024 elections. We will work hand in hand with all the masses of our people to address priority areas that we have identified as being a catalyst to many problems that we are facing as a country. In the next 5 years, NFP promises to serve and work with the people of South Africa to tackle the challenges that we have highlighted. Batshehetsi ba ntse ba ena le tshepo ho NFP. Ka lehlakoreng le le mokga wa MK o bile le dipuisano le balatedi ba ona raleng ya mokga e bileng Hluvukane a Acornhoek Mpumalanga pele ho dikgetho tsa naha. Baahi ba Acornhoek ba phutheile ho tla mamela ditshepiso tsa mokga wa MK tsa ho hlola bofuma, ditlolo tsa molao, leqeme le phahameng la mesebetsi le phano ya ditshebeletso. We decided to take our rally to this area because this area is one of the deserted areas in Mpumalanga. Poverty line here is very high. The high rate of unemployment, the service delivery, there's zero. So we decided to come here and listen to the people and take the mandate from them. MK e re e tlo phethahatsa ditshepiso tseo mmuso wa ANC o hlolehileng ho di phethahatsa dilemong tse 30 tsa puso ya ona. There's a big difference between Mkhonto we Sizwe and the ANC. You've seen the ANC was in Moses Mabhida delivering their manifesto, promises that they've been always doing year after elections. Ours, we are the first contestant in these elections. It's the first time we contest the elections, and what we are having as Mkhonto we Sizwe is not manifestos, but yet it's the mandate. Baahi ba ne ba tlile ka bongata ho tla amohela mokga wa MK ka ha ba re ba tshepa hore o tla fetola bophelo ba bona. We expect the MK to change the education system because that is the future of our country and the future of our children. It must at least implement the radical economic transformation policy of the ANC, which was neglected in 2019. Mokga wa MK o re o tlo ba le rally e nngwe ya ona e latelang dibakeng tsa Nkomazi le Thabachweu. Ha ditaba di sa le mothating ona moetapele wa DA John Steenhuisen o re masepala o moholo wa Ekurhuleni o mathuleng a uputlama. Steenhuisen o ne a bua sena nakong ya letsholo la Mokga Springs ho la East Rand. Masepala o moholo wa Ekurhuleni e sa le ditabeng ka mora hore ANC le FF di kene pusong. Baahi ba sa khotsofalang ma East Rand ba re ba ngoreiswa ke hore ha o kgolwa masepaleng wa bona. Service delivery is very poor in the East Rand. Drugs is a major blow in Ekurhuleni. Also not just in Ekurhuleni, but a lot of people, especially here in Springs, are sleeping on the streets. Like we say, there's no service delivery. Where we come from, Gelukdal, our people are paying rates and taxes.
And there's no service. Like now, we are doing the cleanups ourselves. We're not waiting on the government to do stuff for us. We are just, putting hands together and we're trying to make it work. Moetapele wa DA John Steenhuisen o tlosa boemo ba hajwale ba Ekurhuleni ka tsamaiso e sa nepalang ya mmuso wa kopanelo wa EFF le ANC. There's not a single aspect of life in this city that has been spared from the feeding frenzy that has been unleashed by the Doomsday Coalition coming to power here. Moetapele wa DA o pheletse ka le reng ho ngata ho ka etswang ke masepala. Instead of being known as the industrial heartland of South Africa, Ekurhuleni today has come to symbolize something much, much more sinister. Ate o sa le jwalo DA dumela ha e tla sebetsa ka thata ho hapa province ya Gauteng dikgethong tse tlang. Ditabeng tse ding re fumana hore mopresidente wa mehleng wa PAC Ngaka Motsoko Pheko o hlokahetse. Phatlalatso ya balelapa e hlalosa mofu e ne le mokaubere ya neng a iteletse dipolotiki e le leqwetha mongodi wa dibuka e bile le setsibisana lane ya sedumedi. Pheko eo e sale e le setho sa PAC ho tloha ka 1960 o bile le kabelo e kgolo mokgeng wa habo moo a sebeditseng maemong a fapaneng a kenyeletsang ho ba setho sa palamente le moemedi wa PAC mokgeng wa habo mane lekgotleng la matjhaba a kopaneng New York le Geneva. Maemo a mabe a lehodimo a bea kgatello ho dihwai bongata provinseng ya Free State bo phatlaladitse hore tjhai ya bona e tla ba lefela selemong sena ba re ba lahlehetswe ke matsete ya bona ka lebaka la lebatama le feteletseng le tlhokeho ya pula. E se e le nako e telele dihwai di tobane le mathata a komello dibekeng tse malwa tse fetileng pula ile ya tsholwa dibakeng tse ngata tsa Free State maemo a ileng a gaketswa ka diatla tse pedi ke dihwai. Dikhopo tsa rona tse se re di jetse sentse di hlahile tse ding le haeba kotula ha itlo ba entle hoba most ya rona batho ba sebetsang ka dijothollo re se re tsamaya ka tlasa a loss. Ba bang ba se ba qadile ho bala tatlehelo ya bona. Mo bohlokwana jwalo bane ka nnete re tlo fumana tjhelete kae ya hore re bele re leme hape o hopola hore rona ba bang re tsetetse close to ho ya mane ho bo 3 million re tlo e fumana jwang 3 million eo haeba ho le tje. Mokgatlo wa dihwai o re tlhahiso ya poni monongwaha e bontsha tatlehelo ya diperesente tse 20 papisong le ya ngwahola. For the livestock farmers, the rains is wonderful. Going into winter with a little bit more felt is very positive. But unfortunately for the crop farmers, especially those who planted late, the soyas and the millies, and even sometimes some of the sunflower that was planted late, the dry spell that we had was just too much and it's rained now too late. So the rain now is not going to help. Dihwai di re maemo a lehodimo a sa tsitsang a tla ba le tshusumetso hore na di sebeletsa pele jwang. Ha re fetela ka nqane ho mo hokare re fumana hore lenaneo la tsosoloso ya Lesotho le tswela pele semmuso ka morao phephetso ka makgetlo-kgetlo lekgotleng la dinyewe. Matlo a mabedi a parlamente a bile le kopano ya ho sekaseka dikateng tsa tokomane ya moshwelella ya setshwantsho sa molao o akaretsang dintlha tse fapaneng tsa tsamaiso. You'll remember that it has taken almost 24 months to reach here. We are confident that this time around we will be able to table the bill in Parliament within a very short time. Modula setulo wa mehleng wa lekgotla la tsosoloso ya Lesotho o re ho tjhellwa monwana ha dikateng tsa setshwantsho sa molao wa dintlha tse akaretsang ke motsotso wa bohlokwa. What is more convincing to me is that which makes me happier is that the Honourable Minister of Justice and Law has assured us that the bill which is going to table in Parliament, it is the bill that was prepared by the National Reforms Authority. Qeto ya ho lekola botjha tokomane ya moshwelella ya setshwantsho sa molao o akaretsang ke ho pepesa kananelo ya maikutlo a Basotho. It's our strong belief that the Parliament will just put a stamp because what the content that is contained in the national in this bill reflects the views of Basotho.
ba nka karolo kopanong ya matlo a palamente ba biletswe leng ka ho tekela matlo ohle a palamente di ka teng tsa tokomane ya setshwantsho sa molao wa dintlha tse akaretsang. Moike Moqebelo ka jeno mme kgaso ena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona. Kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Bolepi bja latela ke yona taba.